Hello, Gina. It's great Pozdravljeni, to join Gina. us Lepo from je, da ste z Brussels. nami In iz this case, we are Bruslja. V tem very global, primeru very smo international today. globalni, As you mednarodni can see, danes in kot lahko vidite, you will talk boste about spregovorili a bit o different perspective drugačni from the European perspektivi point of view, maybe. z evropskega And when I looked vidika at your in ko sem presentation, pogledala you vašo promise predstavitev, ste nam an obljubili achievable utopia. dosegljivo utopijo. A little bit of it, at least. Vsaj nekaj te The concept dosegljive of utopije, Bildung is kako very lahko interesting to razvijamo us. koncept Maybe Bildung. the word vzgoja in Slovenian Mogoče is je pravi vzgoja odraslih. prevod vzgoja In odraslih addition za to ta education of Bildung, adults, Bildung of adults. Please, razvoj, Gina, tell us. izgradnja The floor is odraslih. yours. Hello everyone, Lep and pozdrav thank you very vsem in much, hvala, Zvonka, for Zvonka, introducing za me and najavo, da si inviting me me. predstavila, da si me povabila. And yes, you're absolutely In prav right, and I gotovo really imate love your prav. summary of an Všeč mi je achievable vaš povzetek utopia, because, dosegljive utopije. I think that Mislim, da describes it very well. to dobro I'm going opisuje. to share a presentation as well, Prav but tako vam bom I'm predstavila not really moj good. prispevek na ekranu. Yes, okay, Ja, great. tako, super. I'm not going to read Ne it to bom you, brala so vsega, I think tako you da are mislim, able da to boste download it lahko from the website, or prenesli you'll receive moj it prispevek iz after spletne the strani, da boste prejeli prosojnice, conference, the da mi forum ni is treba over, vsega so brati. you can read up the In si boste details lahko prebrali afterwards vse and some of, podrobnosti and v check moji some of the predstavitvi, links if you're preverili interested. nekatere povezave, ki sem jih The title is pripravila. Can we transform the Naslov je, future ali lahko with adult preoblikujemo education, prihodnost obviously. z izobraževanjem And odraslih, this is seveda. a topic In to that je is tema, quite ki important to je us za nas zelo in pomembna EAEA, because I mean v it's very EAEA, clear. zato ker je zelo Many jasno, da people, številni when they ljudje, hear the term ko adult slišijo education or besedo adult izobraževanje learning, odraslih, učenje odraslih, whichever way we describe it in our kakorkoli to languages, opišemo v many našem people materinem see it jeziku, as veliko a ljudi repair shop. to besedo vidijo kot That means, popravljalnico. let's say, schools To have pomeni, not da been šolam successful in ni teaching uspelo people how to naučiti read, how to ljudi, write, how kako to calculate, brati, kako how to računati, understand kako certain pisati, things. kako razumeti And then določene stvari. we in adult In potem education v take these izobraževanju people on and odraslih te provide what they ljudi missed in potem the past. opremimo z znanjem, ki ga Or niso add dobili things v osnovni in order to šoli. catch up In da lahko with technology, ujamejo changes tehnologijo, in razvoj in economics and so on. spremembo Now, v this družbi is in of course tehnologiji. a very important To part seveda je of pomemben adult del education izobraževanja and, odraslih. basic skills, Osnovna znanja, and so on. osnovne spretnosti But in for tako us, naprej. this is Ampak only a za nas je part. to samo And en there del. are unfortunately In quite a few people, and imamo we na would žalost hope that veliko ljudi in more upam, people, more da potential bo learners, vse but also več policymakers potencialnih understand učencev, pa that tudi adult politikov education can do razumelo so in much dojelo, more. da je And izobraževanje that is odraslih also help bistveno shape širše the future. in da bo to pomagalo Help to oblikovati transform, prihodnost in spreminjati individuals, posameznike, communities, skupnosti and so on. in Now, družbo. let me, oops, does that now work? Da Okay, vidim, no, kako that does not work grem that lahko way, naprej. so give me a moment. Samo trenutek rabim, da se pripravim. I'll quickly stop sharing, Bom go back to the šla nazaj na presentation, predstavitev, na nastavitve. Samo You take your trenutek time, Gina. tehnične. I actually Gina, forgot to izvolite. introduce you. Pozabila You're sem the vas General predstaviti. Secretary Ste of the generalna European sekretarka Association for the Education Evropskega of Adults. združenja za And of izobraževanje course, our odraslih Andragogic in Society, naše our andragoško institute, društvo in and naš some other inštitut providers in of tudi adult education drugi are members. You ponudniki have around izobraževanja odraslih z 130 vami members plodno sodelujejo. from all over Europe, Imate from 43 130 countries. And you are članov iz also, vseh like evropskih Katarina, držav in a tako kot lifelong
Katarina, learner, but ste also lecturer, učenka, teacher to vseživljenjska others, učenka, tudi and učiteljica, especially an advocate for predavateljica, adult learning and zagovornica lifelong learning. And you even vseživljenjskega succeeded now with the učenja technical in uspelo vam je issues, zdaj so tudi tehnično rešiti on, vaše please. težave, Yes, tako da it's lahko not nadaljujemo. perfect, Ja, but, ni popolno, ni fine. super, it ampak will bo v work. redu. So, Deluje. yes. Torej. We did a number of projects Opravili smo on this številne issue of projekte o transformation, preobrazbi, o of changing, spremembah, of coping, o but also having an soočanju influence in on tudi how oblikovanju we vpliva work. na to, kako And delujemo. I'm taking the most important In parts predstavila from bom that for the najpomembnejše presentation. dele. So we had a project Imeli called smo Future Lab, projekt which was all about Laboratorij change-oriented prihodnosti, adult osredotočali learning and smo education. se na spremembe v So, izobraževanju odraslih we were talking in about govorili individual smo change, o but also posameznih social spremembah, pa change. tudi spremembah So, posameznika and in it's družbe. based on In a vse collective temelji na empowerment that skupnem is based on opolnomočenju, critical ki awareness, temelji na new ways of kritičnem thinking and active zavedanju, participation. novem So we want razmišljanju, to aktivnem encourage sodelovanju in those, želimo spodbujati approaches. tiste, And ki uporabljajo it's tak a pristop. conscious Gre realization za of the zavestno learner odkrivanje, working kako together, učenci and lahko that should be about sodelujejo med taking seboj in action, z učitelji, including potentially kako acts of lahko resistance. aktivno And I mean, you have heard razvijajo Katarina give some really good odpor, examples of that. upor določenim And stvarem. towards Katarina a je na all this svojem towards a more primeru to democratic, zelo equal and pokazala ethical world. in kako vse to So, vodi v bolj you enakopravno already demokratično see, prihodnost. while it In is the utopia, čeprav gre za we are utopijo, already lahko že looking vidite, into da how can iščemo we achieve načine, that. kako lahko And to if you're dosežemo. interested in some In of če the vas examples zanimajo and other nekateri primeri, contacts, you have here the imate link for, tukaj more navedene tudi materials. kontakte in več gradiva. Okay, yes, and I'm back to, In yep. spet nekaj tehničnih težav. Okay. V The redu. next slide Naslednja prosojnica, going to present ki jo is predstavljam, about the why, but je o tem, again, it's, zakaj. Katarina has Zakaj? already Katarina je že summarized quite a bit povzela of you. veliko razlogov, um, zakaj potrebujemo Do we spremembo. want, I mean, Si in a želimo way, na we're nek talking about način, developing govorimo o better razvoju individuals. Now, not boljših better in the posameznikov, sense ne of, boljših v a smislu mold, enega equally, kalupa, enotnega reacting people, kalupa, da ne but, želimo, da vsi reagiramo in making razmišljamo communities, enako, ampak organizations želimo and oblikovati society, skupnosti, all the world, družbo, a different celoten and svet, better place, svet, da and je for that we drugačen, need ampak people who boljši can svet. achieve that. In želimo ljudi, And ki lahko again, to the change can dosegajo. happen at different In levels, sprememba, ki se and, dogaja na what drugačnem we nivoju, zato pa need, potrebujemo to do is looking at to, and da analyzing pogledamo for in ourselves analiziramo and sami in pri learning sebi, experienced pa or tudi, observed social da problems. pogledamo, I mean, we often see them, but kateri we so problemi in don't težave understand the pri context. učenju z Then, of drugimi, course, katerih kontekstov political ne system, razumemo, katerih which are političnih undemocratic and sistemov open ne to, razumemo, posebej dangers of političnih populism. sistemov, ki niso And, we demokratični. see that increasingly in Europe. Opažamo nevarnost populizma, še posebej We're v talking about Evropi. poverty, Govorimo o austerity policies, economic and politikah, gender ki inequalities, omogočajo revščino, destructive ways of behaving and uničevanje or also on aktivnega political razmišljanja, objectives, tudi that are politični not cilji, necessarily ki good niso or supported by dobri majority of in people. jih večina ljudi And ne podpira. really the question In is, ključno vprašanje how dejansko and by je, whom do we, kako define the need for change? določamo in peaceful or definiramo radical. potrebo po So this is a spremembi. bit the context. Radikalni I think spremembi I will ali have to mirni, do the dolgotrajni little exercise spremembi. of hopping around In again, but that- tu potrebujemo predvsem kritično razmišljanje. Yes. Now, you've
heard, and Slišali I'm not smo, quite sure how nisem the prepričana, translation kako does it, bo to uspelo but tolmačkam, I'm ampak talking more govorim bolj about o democracy rather than demokraciji, active citizenship. Of course, ne it's pa not the tako contradiction, močno it's a od slightly aktivnem different državljanstvu. approach. Ne gre za In a way, nasprotovanje, ne gre za nasprotna termina, ampak one thing that bolj I found o really interesting was aktivnem I was pristopu. at a discussion In in ko smo se v Germany Nemčiji on there it's pogovarjali called, there they have o the term politische Bildung. So, terminologiji politična vzgoja, Bildung politische for Bildung, education, training vzgoja for za a political understanding, civic politično education. And someone was razumevanje, saying, you know, za the term active državljansko citizenship sodelovanje is a in bit problematic for me participacijo. In ta because terminologija je zame there are a lot rahlo of people who are problematična. active, but Imamo they're very veliko ljudi, ki undemocratic. so aktivni, And pa niso to a certain demokratični. extent that is In do true. I mean, določene I'm mere originally je from to res. Austria, Prihajam although I live in iz Belgium, and Avstrije, what we've po seen in rodu sem Austria is now Belgika lots of in to, kar demonstrations vidimo v against Avstriji, the je COVID zdaj measures, veliko nasprotovanj, which is fine, demonstracij but proti they are COVID very ukrepom, to je dobro, strongly ampak zelo močno led and undermined so by very ukoreninjeni right-wing in jih neo-Nazi forces podpirajo tudi in some other desne countries as sile, well. pronacistične We know on sile. social To media velja there's tudi za an druge države. Po družbenih very loud group omrežjih of imamo people who glasno talk skupino about ljudi, ki govori o zelo aktivno right-wing skupino ljudi, ki issues, govori o who post desnih very vprašanjih, sexist, misogynistic, zelo seksistična, comments, masoginistična fascist, sporočila, and so on. So komentarji there is fašistični in a tako group of naprej. people who Zelo are very desno active, usmerjeni. Imamo veliko but zelo of course aktivnih we do ljudi, see pa niso citizenship dovolj very demokratični. much Govorimo o aktivnem belonging to it because državljanstvu, there's still too many people who vendar do pa je not še vedno participate preveč ljudi, and ki who do ne not feel sodelujejo, that they ki have ne čutijo, an da impact on their world. lahko I vplivajo think na it's also svet. called Mislijo, efficacy. da temu So they rečemo don't think zagovorništvo any of their in actions učinkovito has sodelovanje. Ljudje ne čutijo, da impact on njihova their lives dejanja or on society. vplivajo And I na think here druge, it's really na družbo, important in tu also mislim, what da je adult zelo learning can do, pomembno because tudi the vključevanje better you're informed, izobraževanja the better, odraslih. the Bolj, ko better ste you can read, the better obveščeni, you bolj, can, kot ste izobraženi, understand bolj, what's ko going around berete, razumete, you, dojemate the to, kar more se you have dogaja the okrog ability vas, to, bolj ste sposobni, acquire the ability to da have an impact. So, imate tudi I'm now svoj moving lasten to vpliv. another project that we were, In that we are predstavila bom involved še in. en It's a projekt, v project on katerega smo Bildung, vključeni. and To je Svonka projekt already Bildung. mentioned it. Zvonka je že We omenila are ta projekt, starting projekt vzgoje. from the German term, which goes Začeli back smo to s to nemško Humboldt, besedo which- Bildung, and I have to say, vzgoja, in razvoj. this case, In German v is tem more primeru precise than je other languages. Bildung is really a very jezik holistic bolj concept. natančen, It's not only pokriva education, holističen what you learn in school. pristop, It's holistično definitely more razumevanje than training. vzgoje, So bistveno it's really širši taking the whole person into account and really takes, pristop je to, pristop when you grow up, izgradnje the whole, človeka, the whole, razvoja človeka. process, Ko experience odraščamo, that je to makes you a cel person proces, and also izkušnje, continues for učenje, ki Now, nas delajo take, kot smo on v that odraslosti. basis, In na we are tej now doing a osnovi project on zdaj izvajamo the connection projekt, between Bildung ki and adult povezuje Bildung And in we have a researcher, izobraževanje odraslih. philosopher, Lena Imamo Rach-Landison, raziskovalko who has been working in this area for a long Leno time Rechhausen, and has ki now dela na been, tem področju že has dolga now leta written a in context je paper zdaj in napisala that project. And you dokument have o the tem link, projektu. on this page, Imate which is povezavo very, na ta very projekt interesting na tej and spletni which is an strani excellent in to je introduction zelo to zanimiv Bildung on the one projekt, hand, but also zanimiv the connection dokument, to, razlaga Bildung projekt, adult pa tudi learning. povezavo And here she has z tried to put izobraževanjem together, odraslih. In tu nam very je good, skušala predstaviti definition and dobro explanation. definicijo, pojasnilo, razlago. I wanted to highlight that
Želela sem poudariti del političnih svoboščin in demokracija, kako to dejansko temelji na ljudeh, ki lahko aktivno sodelujejo in prispevajo k demokraciji. Ljudje, ki razmišljajo samostojno in se znajo samostojno izražati. Ljudi, ki imajo svoje lastno razmišljanje, pa tudi aktiven glas. To je osnova tega koncepta in ona omenja tudi naše skupno, pa tudi individualno, kulturen ustroj. In meni se zdi to zelo zanimivo in opogumljajoče. Tako lahko mi sami ocenjujemo svoje okolje in ko imamo svoje lastne nazore, misli, pa tudi jezik in besedišče, lahko potem to izražamo navzven. Svoje misli, svoja mnenja izražamo navzven. In vsi tisti, ki ste dalj časa delali na področju izobraževanja odraslih, vsi, ki ste to področje študirali, boste rekli, no, mogoče to ni tako nov pristop. Seveda ni tako nov pristop. Če gremo nazaj k Paulu Freireju, to je doktor oziroma dedek opolnomočenja skozi izobraževanje odraslih, tu že najdemo koncept, kako izobraževanje nikoli ni bilo in ne bo nevtralno. Vemo, da prihaja iz določenega ozadja, da vedno deluje v kontekstu. Če si pogledamo zgodovino šolstva, v številnih načinih naj bi šolstvo učilo naraščajoči srednji razred, naučilo naj bi ljudi, kako brati in pisati, da so potem boljši zaposleni. V Avstriji je bil od razlogov, da smo sploh razvijali šolstvo, želja, da bi imeli bolje izobražene vojake. Ampak vedno je šolstvo ohranjalo stvari tako, kot so življenje, da je teklo v ustaljenih tirnicah. Ampak Paulo Freire je potem rekel, potrebujemo aktivno soudeležbo v svetu. Ne smemo sveta samo opazovati, ampak moramo biti vanj aktivno vključeni. In moramo razumeti konflikt med močnimi in tistimi brez moči. In če želimo ostati nevtralni, na nek način ostajate na strani močnih. In vsi primeri, ki jih je Katarina predstavila v svoji predstavitvi, dobro kažejo, kako iščemo in lahko najdemo svoj glas, da nismo na strani močnih, bogatih. Kakšna pa je tu vloga učitelja, če prihajamo v bolj praktičen del? In mislim, da se vračamo spet k Paulu Freireju. To, kar poskušamo, je, da stvari iz preteklosti, tako kot je Freirejev koncept, pa tudi druga gibanja, ki so prinašala opolnomočenje ljudem, tako kot na primer tradicija feministk ali pa gibanje za človekove pravice, za državljanske pravice, vsa ta gibanja iz preteklosti predstavljajo dobro osnovo. In to, kar zdaj skušamo narediti, je prilagoditi znanje, izkušnje, koncepte iz preteklosti v drugačen svet, v katerem živimo danes. In to potem prenesti tudi v prihodnost. Kakšna je vloga učiteljev pri tem? Carlos Ribeiro iz Portugalske je rekel, da naš pristop ni, da nekaj naredimo za ljudi, za učenca, za nekoga drugega,
ampak da to počnemo skupaj z njimi in to potem spreminja metodologije in učni proces, andragogiko v celoti. In če uporabljamo drugačno terminologijo, drugačen pristop, tudi kolegi na Irskem so zelo močno napredni pri tem, da poslušajo glas učenca, da sprejemajo in upoštevajo potrebe učencev, njihov prispevek in jih potem tudi vključujejo v oblikovanje procesa učenja, da se tudi učitelji razvijajo, učijo skupaj z učenci. In da jih vključujejo tudi v odločanje, v oblikovanje učnih programov. V Španiji, na primer, imamo člana, ki sodeluje s skupinami učencev o odločanju, tudi o upravljanju šole. To je zelo pomembno. Zdaj pa se vračam k načelom za projekt Laboratorij prihodnosti. Govori o učenju, ki temelji na dialogu, na pogovoru med učitelji in učenci. Govorimo o učencih, ki so soavtorji, sodelujoči, so odločevalci, ko upoštevamo to, kar učenci potrebujejo za bolj učinkovito učenje, ko preprečujemo diskriminacijo in močno vplivamo tudi na kritično ocenjevanje, na kritično povratno informacijo. In če si pogledamo naše lastne izkušnje, in jaz sem tudi včasih delala kot učiteljica, vaše inštitucije, pa tudi vi sami, najverjetneje izvajajo številne te stvari. Pogovarjamo se z našimi člani, z našimi partnerji. Številne stvari že izvajate. Zelo redko pa je, da bi imeli inštitucije, učitelje, ki bi izvajali in uporabljali celovit koncept. Poznate dele, ne pa celega koncepta. In naš cilj je, da stopimo močneje v to smer, da zdaj udejanjamo to dosegljivo utopijo. In pred kratkim smo sodelovali tudi v projektu Digitalizacija in demokratizacija. Novembra smo imeli kongres in to je zelo pomembna tema. Digitalizacija v digitalnem svetu pomeni, da moramo v to vključevati tudi demokratična načela. Katarina je že omenila, da če si pogledamo svetovni splet, pa tudi družbena omrežja, je veliko pokrito s komercialnimi vsebinami. Vse vodijo tehnološka podjetja. Za nas pa mislim, da je zelo pomembno zavedanje, da so to javna mesta, javni prostori in da tu potrebujemo tudi digitalno pisne državljane. In imeli smo številne razprave, številne prispevke na tej konferenci, ki so se osredotočali na formalno in neformalno izobraževanje odraslih kot eno od ključnih strategij za to družbeno in aktivno oblikovanje digitalnih svetov. Seveda potrebujemo vsi digitalna znanja, digitalne spretnosti, izobraževanje odraslih pa moramo še bolj aktivno uporabljati tudi za razvoj aktivnih državljanov pri oblikovanju boljših digitalnih svetov. Govorili smo o spodbujanju kritične uporabe digitalne tehnologije, ki omogoča tudi boljšo vključenost in zaposljivost ljudi. Potrebujemo
preglednost, transparentnost podatkov, vključevanje predstavnikov iz aktivne družbe, da aktivno oblikujemo ne komercialnih, ampak družbenih omrežij. In potrebujemo kritičen pogled na ozadje tega digitalnega sveta. Vem, da to niso strogo rečeno tehnologi, ampak kdo kot davkoplačevalci plačujemo za raziskovanje vesolja ali za kaj drugega. Ko govorimo o razvoju digitalnih kompetenc, je to ključno vprašanje tudi pri zagotavljanju človekovih pravic. V modernem svetu prav tako bi morali spodbujati digitalno izobraževanje, boljše financiranje teh programov, oblikujemo sinergije med pismenostjo, digitalnimi spretnostmi, kritičnim razmišljanjem, kako je vse to skupaj vključujoče, ima svoj pomen, zagotavljati moramo dostop do izobraževanja za digitalne spretnosti in ne biti samo uporabniki, potrošniki, ampak aktivni državljani. Mislim, da je to pomemben del tega, kar moramo doseči ali kar si želimo doseči za prihodnost. Na kratko vam bom pokazala še izjemno dober primer projekta, ki se s temi vprašanji aktivno sooča. Imamo Grundtvig nagrado. Vsako leto podeljujemo nagrado za izjemno dobre pobude, projekte. To leto je šlo za temo demokracije in digitalizacije in eden od prejemnikov, dva prejemnika smo imeli, eden je Digit in tu na ekranu imamo prosto dostopna gradiva, ki so na voljo o tem projektu, različne dokumente, publikacije o pomenu izobraževanja, učenja, če želite pa tudi predstavitev ključnih vprašanj, res priporočam ta dokument. Jaz sama bolje razumem in mislim, da sem dobro izobražena, pa številnih vprašanj o digitalizaciji nisem dobro razumela. Tako da je bilo zame zelo pomembno, da se bolj podučim in mislim, da to velja skoraj za vse izmed nas. Če si želite obogatiti svoje znanje na področju digitalizacije, poglejte si ta zelo zanimiv dokument. Zdaj pa prehajam na koncept Bildung. To je ta vzgoja oziroma razvoj, ta nemška beseda. Bildung je proces, pa tudi rezultat. Je dinamičen koncept, ko odkrivamo svoje korenine in si potem lahko predstavljamo in sooblikujemo našo prihodnost. To je pristop, ki nam omogoča, da smo v polnosti človeška bitja in z vsem, kar nas obdaja, ravnamo z dostojanstvom, spoštovanjem. To je bolj utopičen koncept, ampak na nek način je to nekaj, kar bi morali dosegati in razvijati sami zase, pa tudi za prihodnost Evrope in za prihodnost sveta. Kako se to povezuje z učenjem odraslih? To je nekaj, kar skušamo uvajati v izobraževanje odraslih. In v to lahko vključimo naše dosedanje izkušnje,
Vsi bi morali slediti spremembam sveta. Bildung je je določil tudi nekaj vprašanj, ki jih ne moremo prevzeti od drugih. Odgovore moramo najti v sebi. Kdo sem? Kaj je moj smisel? V kaj se razvijam? In mislim, da je to zelo pomembno za vsakega posameznika. Najprej moramo odgovoriti na tista vprašanja, ki so bolj preprosta. Gre za razširjanje naše odgovornosti, ko se zavedamo, kdo smo, kam gremo. To je koncept, ki ga ne razvijamo v izobraževanju odraslih. Pa mislim, da bi se ga morali lotiti. Ključno je, da ko govorimo o izobraževanju odraslih, ne govorimo o učenju nekoga, ampak kako skozi dialog spodbujamo ljudi, da so kritični do sebe, da kritično pogledajo sebe, svoje življenje in kako lahko vključujemo občutek odgovornosti, kako vključujemo in spodbujamo odgovornost v vseh posameznikih, kako razvijamo državljansko opolnomočenje, kako razvijamo učne metode, pa tudi tu imamo bogato tradicijo. In kot ste rekli, ljudje, ki izhajajo iz komunističnega ali kakšnega drugega avtoritarnega režima, veliko vedo, kako se prebiješ iz starih okov in kako razvijaš nove koncepte, demokracijo, nove pristope. Na vsem tem lahko gradimo. Mislim, da sem presegla svoj čas, res se opravičujem. Ampak zdaj zaključujem svojo predstavitev. Upam, da se vam je zdela zanimiva in vse res vabim, da z nami sodelujete tudi v prihodnje, da skupaj razvijamo, kako lahko dosežemo to preobrazbo, to spremembo, kako lahko nadaljujemo z novimi metodologijami, novimi pristopi na osnovi tega, kar že vemo, pa hkrati vsi najdemo pot v to utopijo. Hvala, Gina, za to predstavitev, zlasti, ko ste govorili o utopiji, o opolnomočenju, lepe besede, ki vodijo k novemu svetu, holistični viziji naših skupnosti, globalno, ki opolnomočijo državljane in osnovne veščine, pismenost so predpogoj za vse to. Nadaljevali bomo v našem centru z našimi izvajalci, da bomo tudi ta del okrepili. Morda ste opazili, da je tudi povezava na našo spletno stran, mi smo torej učenje in izobraževanje. In ta pristop temelji na izobraževanju in usposabljanju. Najlepša hvala za to predstavitev in za odlično delo vam in vašim kolegom. In zahvaljujemo se vam v imenu vseh naših članov. In bomo še sodelovali tudi v okviru tega 3-letnega projekta. Najlepša hvala, prosim, ostanite z nami. Imamo tudi slovenski primer in sicer nekaj, kar ste vi predlagali, torej, da spostavimo dialog med tistimi, ki delujejo strokovno in onimi, ki uporabljajo te storitve. Prosim, prisluhnimo naslednjemu prispevku. Gre za kulturno društvo Prostorož.